burya kugira imiterere y'umubiri isanzwe usanga buri wese ari byo abategereje. Nyamara nubwo biri uko, hari abantu usanga batanyurwa n'uko bateye kandi mu by'ukuri ntacyo bitwaye. Usanga abantu bitukuza ngo babe nk'abazungu, abandi ugasanga bariyongereye ibice by'umubiri bavukanye ngo base n'ibyamamare. Nyamara ujye wibuka ko icyo gice cy'umubiri ushaka guhinduza hari utaragize amahirwe yo kukivukana nk'uko bimeze ku bandi. Iyi ni Pharmacare TV nk'ibisanzwe. Niba uri mushyashya uhawe ikaze rwose. Ntiwibagirwe kuza gutanga igitekerezo. Mu gihe bikoroheye cyangwa ubona bikwiye, ukore na subscribe. Hari abantu rero usanga bafite ibice by'umubiri bidasanzwe. Nk'uko mubizi rero, umubiri ni ikintu gitangaje cyane. Agakosa gato gashobora kuba mu nda mu gihe umubyeyi atwite gashobora gutuma umwana avukana ubusembwa bwa burundu. Kuri iyi nshuro tugiye kubereka bamwe mu bantu batangaje ku isi yose bagiye bavukana ibice by'umubiri bidasanzwe. Ni ukuri biratangaje. Uriteguye se? Okay, reka dukomeze. Umwana wavukanye amaguru ku gatuza. Uyu mwana witwa Deepak wo mu Buhinde. Yavukanye amaguru n'amaboko arenze umubare usanzwe. Uretse amaguru abiri asanzwe ku gice cyo hasi, uyu yavukanye n'andi abiri yameze mu gatuza hejuru gato y'inda. Iruhande gato rw'ayo maguru yo mu gatuza hari n'amaboko mato cyane nayongere ku yandi asanzwe. Akimara kuvuka abaturanyi nabo cyangwa se abaturanyi babo batekereje ko ari amadayimoni, mu gihe abandi batekereje ko wenda ari Imana ibagendereye. Yego, mu Bahinde bibaho. Uyu mwana yaje kugira amahirwe ibitaro byo mu mujyi wa Bangalore byemeje ko bizamuvurira ubuntu bakamubaga. Iki gikorwa bamukoreye ku buntu kibarirwa agaciro ka miliyoni zisaga 75 z'amanyarwanda, ariko ibi bitaro byemewe kumukorera ku buntu. Hari n'undi, ni umugabo wari ufite imitima ibiri. Uyu wavukiye mu Butaliyani, we ibyo biratandukanye cyane. Uyu ntabwo yavutse afite imitima ibiri, ahubwo uwundi yaje kuwugira nyuma. Uyu mugabo ubwo yari ageze mu myaka ye y'izabukuru yaje kugira ikibazo cy'uburwayi bw'umutima. Nibwo yamenye kujya kwa muganga, nuko agezeyo basanga ikibazo cye kirakomeye cyane. Babonye umutima we udashobora gukira, bahitamo kumushyiramo undi muzima kugira ngo bafashe uwari urwaye. Kumushyiramo undi byagenze neza, ndetse uwo mugabo yisanga ari gukoresha imitima ibiri ndetse no kumenyera yose. Undi ni umugore ufite imoko y'ibere mu kirenge. Uhise utangara. Uyu mugore wavukanye imoko mu bworo bw'ikirenge nawe yatunguye benshi cyane kuko ntibyari bisanzwe. Igitangaje kurushaho ni uko uyu yatangaje ko itamubangamira cyangwa ngo imurye na gake mu gihe ari kugenda. Icyakora ni ibintu bitangaje cyane ndetse buri wese atapfa kumva byoroshye. Undi ni umwana wavukanye amano n'intoki 31. Uyu mwana nawe wavukiye mu Bushinwa yavukanye amano 16 ndetse n'intoki 15 mu mwaka w'2010. Yajyanye kwa muganga kumubaga kugira ngo akurweho izo ntoki n'amano by'imurengera. Uyu yarabazwe bigenda neza, kuri ubu ameze neza nk'abandi bose. Icyakora nubwo byabazwe ntabwo byaciye ngo babijugunye byose, ahubwo nko ku ntoki 3 ku kaboko kamwe zarahujwe zikora rumwe, ndetse n'izindi 4 ku kandi nazo zirahuzwa ziba rumwe. Nyuma byaje kugaragara ko zimubangamiye, haza gukurwamo zimwe, ibintu bimeze neza. Undi ni umugore wameze amahembe. Aka gafoto ushobora kuba kazi cyangwa se ushobora kuba warakabonye cyane. Uyu abaho. Ntabwo ari ibintu bisanzwe kumva umwana w'umuntu yameze ihembe rwose. Uyu yitwa Zhang Rifang. Ku myaka 100 yameze amahembe ku ruhande rw'ibumoso. Mu gahanga ni ihembe rimwe. Rijya kuza byatangiye ari nk'urwara cyangwa umusatsi ugiye kumera, ariko byaje kuba ihembe rirakura ndetse rireshya na santimetero 5 zose.
Vuba aha uyu mukecuru yatangiye kumera n'irindi hembe ku rundi ruhande rw'agahanga ke, ndetse nyir'ubwite avuga ko ritegeranyije amatsiko kugira ngo azayagire ari abiri areshya neza. Urabyumva ko byishimiye. Undi ni umwana wavukanye uturemangingo twinshi DNA. Uyu mwana abaganga biyemeje kumufata ibizamini bitandukanye by'ubuzima bwe nyuma y'uko yari yavukanye ibintu bidasanzwe. Nibwo bwa mbere ibi byari bibayeho ku isi ko umuntu yavukana DNA cyangwa se ADN zirenze imwe. Uyu kandi uretse kuba yaravutse ari impumyi, yavukanye n'ubundi bumuga bwinshi kandi bwihariye. Uku kuvukana udushya twinshi rero byatumye ahura n'ibibazo byinshi by'ubuzima, ariko rimwe hakazamo n'ibimeze nk'ibitangaza. Bimwe mu bitangaje ni nk'uko uyu mwana yageragaho akarekeraho guhumeka burundu, akamera nk'uwapfuye ariko nyuma akagarura umwuka. Kugeza ubu n'abahanga bose ntibaramenya amaherezo y'uyu mwana. Undi ni umwana w'umukobwa wavutse nawe atwite. Urumva icyo kintu? Umwana yarabyawe nawe avuka atwite. Uyu mwana wavukiye mu Bushinwa ni umwe mu bana bavuka bakaba 200 ku isi bivugwa ko bavutse batwite. Abaganga rero babonye ko mu nda y'uyu mwana hari kuberamo ibintu bidasanzwe akimara kuvuka. Niko kumupima basanga insoro 2 atwite impanga. Bivuga ko uyu mwana yatwariye inda mu mura. Akimara kuvuka rero nyuma y'ibyumweru 3 bahise bamukuramo izo nsoro zari mu nda, maze akomeza gukura nk'abandi bose. Kuri ubu ameze neza. Ndagushimiye cyane wakomeje kureba ino video ukawigishije ku musozo. Nk'ibisanzwe ni Pamakiyo. Inkuru nk'izi n'ahandi wazisanga. Tubwire indi nkuru wifuza ko twazavugaho muri comment. Igitekerezo cyawe ni ingenzi kurusha ibindi byose. Ushobora no gukora subscribe mu gihe cyose wumva bikwiriye. Komeza ugire ibihe byiza, unakurikiza izindi video zacu za buri munsi tugenda dushyiraho. Ciao.